Kuki channel Thusoh LAHKHOM ni ho zo se na bon on ni ko pa tu nang Vannoi Thusoh chum la chum ho an ve khom ki loi te Sepaiten van them zol lama khulgilna tupna amazing ova Vannoi Hetna Elon Musk SpaceX Falcon 9 market Hetna suke na thaya to gon anane uchu agin cha lo bang to win analo samin ahi laisim ni khwa Sepaiten anakap to o H3 rocket tia ki he chu anasu CO ti chu self destruct ahi sa ta win ahi Sepaiten medium leaf rocket chu akigon naw bangin kisu selin anakap do ovinahi hinla van themzol anapha rocket stage 2 engine pin chu ahiding dolta akistat theita alojin manually anasu sino anapo ke sa on hitai hichi thilsu hi Sepaiten dinga ani vei channa ahitan thamasalama jong H3 rocket kap do dinga anagonu chu anakhungayo an hitai Osaka University professor chule space policy lama het gilna nei khanin amasa abanga akisu haina helovin tu chunga he lo sapna chu ai zengi anati nahi aman anasaibe na thilso hin Japan policy business le technological competitiveness lama hata su khana anaiding ahi anati nahi Japan Aerospace Exploration Agency hon champat le aman lhom ta akisim H3 rocket sunga parts ho chu 3D prina ki manga ki sim anahin government le sum kolwe ne thei satellite ho Vannoi zola tha do dinga ki sim ahin chule International Space Station munazong thinlelo ho tha dinga ki sim hi ativin hi tu sunga H3 rocket pin hin ELOS 3 disaster management le observation satellite apo ahin hichun experimental infrared sensor North Korea te missile kap do ho het do thaina man cha jong ki bul tha ani hi North Korea lam kai lin Kim Jong Un sopino Kim Yo Jong In United States gi na khota anane jin hi Kim Yo Jong In anasai na ihamtia North Korea in patip na akap do o missile ho chu United States in kap ha ding ki gut na anai khawle hi chu gal ki phon khum a kilading a hi nati na hi chale amanun asai bena United States le South Korea in joint military exercise achil ha pil hon don bud na a North Korea ten jong missile patip na kap do na chu Pacific tui khanglen chunglanga ha ta achil ha pi ding win anasai na hi United States le South Korea gamten in joint military drill anei nalhona United States gal sat len na len nuclear garment cha aputhei B52 hokisan aman naw chunga jong hat in demna anane jinahi alangkhana gamten in large scale military drill ni khusom walu na achil ha pi ding win akikong kinovinahi South Korean Unification Minister Kwan Yong Se in United States to joint military drill ki nei hi Pyongyang in kitub lo ta le humhal ta nuclear garment cha lama gutna anei jingo don butna ki bol hi anitin hi leisim ni khoni halam chun Bangladesh kopi daka Gulistan area muna building songin dan segi asang sunga apo ke thei hatta khat anapo ke zin mi som lagu min thina anatoun chule mi zakhat wal anama chango venahi rescue team hon building in achim khum mi ho hu dona anachil ha piu venahi amuna tu so mi ho saidanin achi sa habte sung mi sim ni chule pathin ni khwajong hitabang thil su chu anau minahi ati venahi hinla apo ke pin hi bom hilwa electric akon hiding in zong gin mona anayo nahi Thusoh gi sulut chan hin holchil na achil ha pijing na layo vinahi Dhaka Metropolitan Police Commissioner akon thulut dungzuin
thilsu hi galgu bolto kimatna aumpo na hi anati na hi thilsu namun hi mi pi kitit na kail hang mun pi chule ning no ta mun khat chu hi a hi European Football Governing Body UEFA in achisa laisim ni khochun Paris mona na chilha Champion League final a anapang Liverpool fan ho zo si paisa nungle na ding refund a boldingun anapong do ovin hi hetei khat chu hlatun nisim somni legit kumsang ni somni le ni khwa football final ni khwa chu goal si ekipat masanga crowd management ha samne ji a buina ana so a Liverpool fan mi zagit lamin ha ta ki to kha na ananeyo na hi UEFA in his thirsu to kelhona chu special refund sim khatana sim do a hichi boina ja ha to kha de set ade a get number A B C X Y to Z a kon chule hichi goal si mona analu thailo ho zo si zong hichi refund chun a hop dingin ana seyo na hi UEFA criteria dungzuya chun mi sang somle sang ko zaguble somle get velin hichi refund chu amoding ovin asayon hi Liverpool fan ho refund na dinga hin alhom pina dangka 3.2 million wal hop do zo dingun asayon hi hichi paisa chu UEFA in Liverpool Football Club ho hinga api do ding Liverpool Club chun achang dinga lom a fan ho anga hop do son na anei dingo hi hetei khat chu UEFA Champion League final a chu Liverpool le Real Madrid tenin final anapi alhon ahin hinla hichi kichip na chu minute som thumwal ananong kaya chule fans sanga simho chu ticket anazing wangowa amun alu dingu chu phal anahilo anhi hitizia chu fan ho chu ti chatle ha sata again ho a luding anagot laiwa abang loi khat chu police hon tear gas kap humna ananezi over kisu kha na ananayo hi stadium singa lut na dinga nidan ni valzen ananga sa o anhi apat na lama chu thilsu chu UEFA le police hon Liverpool fan ho thimona anachano anhin hinla independent inquiry ho holdo dongzuya UEFA in safety lama thimona anaywa an hold over chule France police honjong thim lo hingzo lo ta vai anabol ji o hi ati o hi France Interior Minister Gerald Darmanin in hichini khwa police ho chalo na chu hu na in thilsu chu ticket nei lo ho ji hi anati na hi UEFA in thilsu chunga hin thimmona aneiwa ke phone sa hi to hlona Liverpool fan ho hin ticket man anungmo dingo hi tan thilsu chu poor management ji hi tin UEFA in nupna ananei ta na hi kumkhat valset ki kap to na ki dona hin nei laiovin bagmut khupia ki kap to hi agim nei anasade na hi Ukraine Sepaiten tu ni chan hin kopi sungi ahu jing na laiovin Ukraine President Volodymyr Zelensky in Sepaiten athahat benading ule kopi sung ahu zo na ding ova panpina aki hol beijing ding ova asaina bana gamsunga Russia te dalha api ding mun ampoi anati na hi Russia tian kumkhat wal Ukraine ahin kapzo nungova bakmut khupi hi ke paman len ta abanga la zo te ding agot naw khupi khat zo hi hinla tu ni chan hin Russia hi han Ukraine hi jongle ichi khupi sunga ki dona alang to gila asipaiteu thinale manna tu mi singza na saido povine hi better observer ho saidanin alang to gila ki chai to ding atiu hidingin ata sanu na hi aji chu simpat ni khon Ukraine Sepaiten bakmut khupi solam kai chu ahu zo ding na laiovin asayo na hi hichilai mun chu Russia ten target khopin khana ala na mun chu hi geldo thei chu hichilai mun hi Moscow le Kyiv achi sa lakhat masanga pat khanin chu do te ding khanin venzo te dinga anikidin te pano an hi tan na hi Russia ten umkol so a la ding tia ha ta apu no hin hinla Ukraine Sepaite hin
tin leha thua avian jingo khupi khat chu hi hiti hoji chun khupi sunga building khat cha bit ke ading amta pon hi bakmut kom cha Ukraine brigade pansa loi khat chun Russia in Vannoi Hetna bakmut hi ala zauta adingwa ata langjing wangwin tu chanhin pumpi izana alon uwa ano wangwin Russia te ki gut na zo se allo samna laye ativin hi Russia sipaite hin galman cha achang ha samna hatain anayon Ukraine sipaite pansa anamun pi ho hata bulu ding atiu hin hinla tu chanhin mai chang la samjin amol so zo pove ativin hi Russia sipaite hin solam le thanglam galmun khonamun hwa hin si a pumpi tanglowa anala khom jingo an hin hiti ji achu tu din mona hi pumpi chang anei ho ha samna atodan ta ovin ekisei na hi hichi thu hoji hin Wagner group le Russia lam kailin ho ki ka ajenga jong ki het thim lo na so pan hi ta ni hi alangkhana Ukraine loi le gol Europe gam hon jong Ukraine adingin thei top son galman cha ho api jing owa tol beding agut jing layo chu a hin hinla Ukraine sipaitian jong galman cha pumpi le achang ho a hi na bang ta le ning ta in amuzo di nai povin hi alangkhana United States intelligence so seidanin Russia in bakmun hi la zona neijing u jong le Ukraine to akido now gale hin machal na nei chomdi povinte ativin hi Sagyang region Yeyu township mona Myanmar Junta Sepaiten jingka khuwa thin thina buluna anei nawa anti regime police ngata in thina anato vin he ye u tawna kon kilometer soma gamla sa alumlam phalangon khwa chu military junta sipai jale somthum walchun jingka lam nidan livela buluna anei yo anhi thusoina seibena junta sipaiti ho chun gu thima hichlai khumun chu ana umuwa khusung chu buluna anane yo hi hiti ji chun amuna ho chun ki gongman kile thu man lowa anomo hi ekiti junta sipai ho chun hichlai mun che chu hilawin yi u hangkaya kho phachompi ta jong chu buluna anei zomun hi thusoina seibena hichlai mun chun junta sipaiten mi pilhing ho se helowin Chapang ni ta zong anakab liu vin hi Chapang ni la khat chu kumgit cha ahina lai jin hi achi sa phana United States in Junta Sepaite le Junta Sepaite ki thupia anapang company le intaiti so chunga sanction anapon be naw chunga tu tha chun United States Commerce Department Bureau of Industry and Security BIS in Myanmar gamsunga organization thumta blacklist a hablut be kitawin hi hichi ho chung regime Ministry of Transport and Communication Fiscal Security and Communication chule Nong Yo Technologies Company Limited hichi ho si chu habbe tawin hi chule adang Russia China Pakistan Belarus le Taiwan akon entities somthum le sagi ta ho chu achi sa phana sanction anaphon kum saw an hi hichi sanction ge phun khum entities hochun junta sipaiti adinga surveillance equipment chule services so api o hi ekiti tusu apat napat achaina chan ngai ho zo si na chungchi owa ka ki pa naw ka hin phong ovi tusu tha emukit ka ovin na bonon mangphale chibai